Nera mala kanyam ka nas diala content barwani lingwase me ka je report me banarwach ka kwi de inten content sha mobilize ka cha prepare kiir mayardit kana negatin kon charen madkel kan de ni ti ka de ni ta kan ka jupa kwala nang dorashal kamo bor bana report ana shalat ka jen kwi reinforcement kana me ka kum kiir mayardit bana je lingwase me kana me da la message muwe KGS pele IODL anu kiir mayardit che dini tengwan jaga jak dorashal kamo bor bana writing kata dan let ngwarudin keje a very important message en mabaja kwasme ken number wach katin kon tin chalat gwadan nen ke katin ken dindi ti ki ngum le roda mare wi ke juba gor jeno de inti dialti dien kaling ke report chalat gwasme chalat go South Sudan Army deploy reinforcement to Jonglei after rebel advance. Name report me shalat commercial ke Sudan Post. A report me shalat ke kwi deni SSPDF. Kuumɛ kiir mayardit kamanda ne chikan lat. Ta dan chalat ke jeno chikan deni tungwan along. Chikan ka organize ke chikan ka mobilize. Chikan ka mobilize la ne ite monang ka core. Nanga ka koru ke nyen ke deni aspele ayo. Na me nung ka je ke Saturday ke ka chang longa. Ko ba kuumɛ kiir mayardit ba jagang. Report me ke jo nung ka me. Be ka kor ka me sha pajut chaja kep. Chaja kep a majority SPLA IO. Kwade sha paju chaja kep keja ka liang nat keja rewi ke juba liang kiir mayardit keja kana taye dan chi dini te chara bare kur ka paju te chi chobor ta sha nen ke cha ngaje no chi kor che lunjok ka cha kuumɛ spelai wo chaja bulwang ka mata ka jok unless chi kiir mayardit te dini nen kon tin cha moja ke salaries tin tele yur kama ka jaga nyok moko ko organize baga jagwan mi mo buka uliutin ko chelinga no ka Friday cha base dung paju chaja kep ka cha dini SSPDF wona ka commander ken chaga kep kuumɛ SPLA ka kan kanak kuumɛ kiir mayardit shiga surprise by the way. Meisha paju chaja kef tele confirmation letter ki announcement mishi kana lat ka kwi ka do badana cha ka pajut the largest strongest military base ka Jonglei kelo ka Jonglei jan gwada nyam nan gam kan je lon ko Jonglei jan do badana je da ka jawna ka juba jan gwada danan te de dien kelo teten me chaja kef tele statement mishi kana release dinda ka kan nin dang rotati nin ke video nin kon chane ken cha captain so charen realika nyok idena SSPDF chicken gro de realika ka jo chalat gwas mum ko kon le linga ka je report me wacha convoy of troop de ni tungwan te jel ka torbiyele charo loy Torbelen kontin weekend teken ka match. Kana torbel dit koken te kap ko kwande niken. Te jere wiki juba ke Saturday evening ka tiang ka jen siang long man pai we ka tiang de. Cha ka nen we ke dorshal kamo e Jonglei we ka bor. Ken jika la no we kan gang civilian jen that is their primary agenda. Ekane they are defensive can secure can stabilize jenta dan lat keneja but we all know for the fact that kuumɛ SSPDF ladien telemal mo gorke rewi ka South Sudan gorke no biga power begin consolidate ke biken
kore bikan ga jako niam ko de kan kuumɛ SPLA de kan joje janda na gor kada gwada dana biya gwa kur ka jari podame e bor ko jan gwada dana tama man ko tetin ne dialan kontin laji SSPDF diniken awene civilian chinaren bar awene kanete kontila government official chinare bar kunna weje chalka mabor kaliyang nat ga jen wo shi Sudan Liberation and Opposition Army chikuchup so te jom chakulat gwasemane and senior security advisor karan SPLA chika right kana and wonena and right now kuumɛ mayardi the SSPDF chaka deploy the chalka mabor alo very soon gege jeno bukor mo batok so jen jodan chika lar nono so bor batirere ka right now ko jen gwada dan to kor tetin ke gwada dan let kor oretin so what you kids are organize a much larger force and becan outer the shall come bor so in defending kiir government so right channel right ke queen ne ke witness neten konen cha torbiel ti chaganen ko torbiel wan chi torbiel te tot yala do torbiel chu bojan dangare de ti la ning national security service ka torbiel de ti ko kenten content la ning ren yalle ke something like that ke te launcher ke rocket launcher so tegaten rona so ne content ka gumbo shirkat ka Eastern Arts Kid of Juba chicken de ni chicken nen ka men highway ko ngai kan torbele ko jil ka gwazmi wacha torbele shaka nen torbele te ngwana long te ka every military prison te we ka Jonglei ka chi tiang ka de ka me ti dit te jel ka war jel ka tiang chicken jel ka shang der mnyonu nena shikem yadit ano shegu jeno bnawo woni am kokor so jan ta dana len ngwarudin ga jeta mam right corner kana shaka military truck shaka nen they are moving very fast waka ka to wet bor shikan job ma kan lat kaneten konen te gumbo shirkat ko ngai kon dan le rode jan ta dan len ngwarudin ga jenta mam ngoda ko woni am re report kaname so mi shit kaname de kon ngaje no ti dia lat karudin ko kuumɛ janadar ne ti kon la ji SPLA dere ka joy gonna kon ticketin but shebetuok kon kuumɛ SPLA chika ngwa ke kuumɛ mi joga no no mal ka cha mal che gor ne joga no no mal chikan mal chikan nok angum betuok ajeno benaren del gang ka bakur ba jater dio je shari pode shalat sha jaleng me shalat kuumɛ kid gwang faction la kuumɛ SPLA shi kon diala nen me dana shalat Simon Gado jot jani sharen mat ke kumitin kokien ke pan kokien me ja kume kir me yadit ko bika dear me dan gui kanano me ti kume SPLA me ti kan ga de kam ni ngarodien chikara mat so chegu jeno na me something me dere use ko dere gorno benede ti beka nok ka benede ti beka joy ke beka loko jen rob dana gorke kila ya daga den be kula lo open kanede kokien ati gwada dana tin ke sharun divided be use lamu gwa kaje so na me jiya ka kir en kiri ya mishina shigri en dak mishu kuumɛ SPLA shiga dak kana kum ko ken be kir be je use na mo ala advantage kaja jene dana she use me dana she sam gadu den me she ga kan dak ma char no ka kui taye dana she reng ma char che we ka ja ka Juba and then shu gadwe shu ko jeno reng ma char ngo che o janyo ka kir jaram dan lo ko bi mal beben so mo chu je use la advantage ka jen kir mi yadit ko shi kirmi yadi ce ngaje no tama shi sam ga do dual shala take statement shi me kala da jeno shi kan pajuti kana kef as a join force mchoro lat ki ne sharen mat che gu jeno en boro mo a strategic place ko jan de kono cholo jan do bana ku godial ku ko connect wi ka Juba jan gwasmo wi dor ke ka Jonglei ko kujimi wi ne don wari te duop tigeten so gui jeno gwad mo me chaja yar che me chatwa antama me chaja kep che me cha kep kuumɛ SPLA shir me chikan pajuti kan kep chikir gui jeno na me danger ka government and Kiir government mentira yuke Juba so the only way and dana be survive with Kiir right now ka jena me we be go be all the forces that he could got
beka deploy ka frontline ne ti tele me kamaka tele yuti kamaka kara na beka user lo gore jano beka nak kie bika oli gwan material me jakana Michigan right now we are going secure me yadit senating one within different state chaga deploy kapa junmedan kara na ko deploy nyok gwaza mo secure me yadit cheje use la advantage kaja kalyang den kajen go shipajut cha fail ke cha fall alo la me cha ke kuumɛ SPLIO cha goro beneting one beka deploy police officer senior army officer neting one gwada beka nang gwada dan to kote tin chirme chi ane no cha ne de chuban dang re dok cha ke but cha la do chien peg dian bona ne dang re dok ne dong one long more than that katen but cha nyon ne tin content tin be right ka live video kuumɛ SPLIO so nen kirme yadi ke cha gujano gore jen wo ba kuumɛ be gang so right now I'm right corner cheneting one che gore no beka deploy la dine tin corner ba nang ka Jonglei chitke ne de konti la military official cha confirm and tamen go ne Lieutenant General Johnson lo tabo the deputy chief of defense force for mobilization and prominent former rebel commander wajen chewe ke leg state ka Friday ka ngai ke jeno to secure situation tere we chal ka mo e Jonglei state so me nyodo di wa ka ne ti chal ke sholo ke tat ke agwele force bigore kor mabba tat one gwas me te gari pon mi gan lad bola ken so she can let know we are very worried ka ku gan gotin content bolu kor ka tel makam ka war mi sha korean ko kana ba use kan tar right now mi yana gu yana man la ro da jana tet ba ka use ka gat ken bi kariyar kana ma jaga population den ko baro de reduce ko kana ko na use ka tama ki jang tong wan tama ci kana logo no wuka ko especially jang a will kana ci ne bo kor ke jang nan ko ken kana ci ne bo kor me ci ne beter kor me kor kirmi yadit gwan ma shu ne ko let's say ne de ko la ya ka special right now ka juba shirmen ci alen no ci de already ci aka nan lo nan ka dor shal ka mo bor runen ken runen ko na chanan ke ngwenten ko na telet ne ngwen content kan mo telet ke tel jobless ne ko na telet gwata mi kene to kene ko na kap ku wichar watana mi chaje kap ko taran chi mor mi chiben wala ja kap ku bay la re torbiel kana ngi wankor chiripon to mon chi rajamen ji UN lat kene no chete ke ripon issue kake ke ripon to chana chake kef and force ne tiri a kef te kir nanga ke wankor watele ke basic training they do not have any basic training but kap ke without their consent alaken chaken queen jeno um kap ke but kap ke lo force kwa ka force mi aje wichar ki gwada teten bu kum je kep be ji torre torbiel yala baji nang dor shal kam mobur tana chirmeshi angani medan chatana chaka nang ka nasir but right now the front line we can ador shal kam Jonglei jen gwada na bi kan gang longa tama but a very clear Canadian corner capital the SSPDF ko chicken message chicken jack kon chane kep but taram chane kane alaken chaka mi de ne kan dine kuma kin mi yadit anon me ka tugdul dangro nyen ton ki tugdur ki do dangro nyenya chan wer chaka de grace no ken the Canadian content kana based on o ne to ka jitok duile me chikan la de joy ke video no ne taram chine nak chane kep SPLIO kane nak duma na kane be sano rame janke rame tet dio je chine de ngoteka chikan jo ma chikan to na me misinformation ne me sha to kuma kirmi yadit me jo kane dia latien go yen ala ne de ti target no ba yenak ala gon je no bat kadur jena kwalalat alampol gabriel no en kuumɛ SPLIO take agenda ka take rules gurne constitution ko kuumɛ national army already teram kwa target based on gwada dana betin chi mata ka de ni SSPDF tene
dene SSPDF me dan ji konen no chan no ya ga target ke shwa nak shi tam wal tam ta ka 25 5 way kinero wan ci kanen me ay jig bayen nak kan na loro banko ka na Nuer ban mi kan video ne kan mena na tam kay na ro te ka tin mena man gwar nye de tiene te ka tin kan ngana dole kariu dien dial ka jang tin ne kon te ka pajut anyok pajut elen jan shi len Nuer batera ma chan ne ka chang ram tot ne kon ki lu ko de kala ne tin kontin te chi ma chi ga do ke chi mai ko mampin bane de sha kep ja nyu loro bang so jenta dan to bane de sha kep tuwe koranta ma kabor non ba ko ngai ke jeno kire she dier ke ne de konen jaka kor ko de jaka pajutin jaka don de lana we mo de kan lo chenga ja chiga de lana wi te ka korin mu kan mobilize ko ke jaram dan lu go bi mal be bere wi ke South Sudan jaram dan la problem man la jok and pointer ngai janga ka ngai Nuer ja man ne de kontin kwa kir kwa je follow ka that course Nuer kontin chara chat pinye te kel ke kir ngai kana no kir is using them kayo ngai gad jana je kandia kandine ya nang bor cha moy pan ka meti dit cha ga mene chemical weapon e kir te bu na ka ja but kaneti traumatize teleka power teleka long kwa gala bi use ka time mi chire ke to ko je mi kir che refuse ala kir who believe in numbers. One dan one ke dide. Che gwinje no kan these people ke malnourished. Netimo teleka power teleka long. Ka wade mi gorga jeno bo kor. Taje bana moy ka met ka gwada dan we kor ke je. E be nok we liu ka jeno pa moy ka kwan. Chen do bana la di la. Mi gor jeno de be jenok. Moja bi for tel mi chen talk. Kir she use a jack. Tame dan me chigo walar keno SPLI o teleje bom teleje power shanga kel so ajen do dan chigne diala ken widin bat gaja bat ken chol ken ne diala kone la SPLI o ka dial kan wore chik tele kuumɛ de kan jek la kan la yang dor higa ne de me jek SPLI o ne ri kan de konen kula benefit kariya madana loñ ka South Sudan is still lora bang Nuer gang kan rodien mo na ka reality Nuer gang kan rodien chicken long no de na de ko mal ka ram da long mal e kir ayang ma char me wedan me were wiki jubu ka ngu chi che mal che nok ano che mal che nok so ngu mi chituok ti kir che logo no ba mal ba jing parliament jen do ba nen ko ne right now che lok ajen ku na lo ko tama ko che wona ko naga na karen yale ke chi kum ne ko ken chikan chikarwat changa ni di United Nation tele yo mo top kan chikarwat report chikan lat kan di United Nation dio je chikondi ala nen bo dio chikondi ala je dio je chaje bo ko godo on shala tin ka social media amen media ne ko ken lat kan no kora kap ko chong ka panal ka jonglei la kan kula banaro gwad dan chikan ngaje no china chika kech wona dor shal kamo e juba no che kula let chikan gang kan position don kirmi yadi chikan gang ne citizen ne kene konan chuch those who are suffering let chika especially G guard Africa Union can net real cocaine. Let's say they are protecting key position instead of the people. Because they only appear when they know that people are marching to Juba. Mencha alaro enough is enough. God mukwana target in Korean. They are using gunship, but you and can condemn. Of course, mengai condemn. Can right. Taluna kaja. Kaja na shuna na siyang malabi. Kir nan kir loko mal. Mi dama charo raja buka biat tel malat kene mera na cha trial of first vice president cha to ngu chikan la tel do la galaro gwa ba jele la ye magwa ba lum gwa aw lum gwa de rek to kene rek de je to gwa da na to ga tin cha de bu to kuje do den de to gwa da na to atene kenyam ko gwa da to tin e kir te ko problem logo jeno bi mal pe bere ka South Sudan. So this is the person mo de question ke de teach kena de abe ke jak be kule bur let ku kan la orne kuma kirm yadi da no be ko or reality so this South Sudan shuj kan ka sho dien anga e kir mo kan kir kana kon jogon mele mo me jak dan be mal ben ter gwa mal ben gaja so that is why right now kore me ano bazil wo wonyam ko kuma spele ayo mo te chikan bum mere kore me mi cha de cha jakata me kir ngod be beke long ba landan kon wer ba je dak be kana destroyed for good candidacy
tell me kana palchanga kel chianen me changa kanasir na me kore me o bajina ki branak that is what is happening chianen pan chiko bok na don were we can book gwadan ta ga tigatin ko bloina ba kulo pot ko front line Buran ko lo jogo to na kagare ke job gwa dana buka natin kare ni alen kuma kirmi yadit look in front line ko ngai keno front line trikteten SPLI wo chare alaka they will not tolerate all this nonsense but kakir gwe jano mi cha won nak jogo mi binete ni am bi loiden baret but no chala ra SPLI on wonena korme ba dil wene ka juba the good news is that mi cha de kele cha ko nang tama cha nang ra nang je bor ngaza jano Eastern Equatoria kan Western Equatoria dig SPLI go jaten we kam ko advance we ray which kajupa kajan duwa ba mi tengna men de ni ji Uganda ngode pikir mi yadi benen mas so na me right now mil haroda so in the few days time bana report to dit te baj bana kaleng ka ku ka kir mi yadi mu te ci kir mi yadi ce saranda ka bana ta ko ken bana kaleng so na me report dana tuok de cha nang re wich boro mo e de mo an train mo kan nge tele ram shi nge so tell me go panic kan re kon just feel like ko they know what is coming they are ready more than ready even so they are still calling for internet community and o mala latke e ring ma chara kwa ji released den be mal bo wonyam so jo me de la janda de nyaa kel ke jen gwasme ane bana nyo je yo kalere ko ken ko ne be ane wiete mal bo bay